Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrның 17-si bazar ertesi kunu. Президент Петро Порошенко Украина ve Rusya arasında dostluk mukavelesini toxtatmağa avele etti. O milli tehlikesizlik ve müdafaa şurasının münasip kararını amelge geçirgen fermanını imzaladı. Bu malumat devlet başının saytında bildirildi. Sentyabrның 30'una kadar Rusya bunun hakkında Dışişler Nazirligi tarafından haberdar edilecek. Petro Poroshenko ise gerekli kanun lehasını yukarı radanın bakılığına görsetecek. Bunun ile bu karar hakkında episi halkara teşkilatlar da haberdar edilecek. Ukrayna ve Rusya arasında barışık işbirlik ve ortaklık hakkında mukavele 1997 senesi Leonid Kuchma ve Boris Yeltsin prezidentler tarafından imzalagan edi. Kuvvetini 1999 senesi aprel ayında 10 yıllık müddetinin algan edi. O vakit memleketler resmi olarak bir-birinin sınırlarını tanıgan ve stratejik ortaklıkның prinsiplerini ve territorial bütünlüğünün hürmet etuvini peketken edi. Ukrayna Rusya ile tizgen bütün esas mukavelerini yanıdan bakıp çıkacak. Bunu Dış İşler Naziri Pavlo Klimkin bildirdi. Onun sözlerine göre devletler ara anlaşmalarının yavaş toxtatılу planı endi bar. Bunun ile evvel Kiev Rusya ile dostluk mukavelerini aselet toxtatmağanını kaydetti. Çünkü Rusya'ya karşı halkara mahkemelerinde bakılgan mahkeme esnaslarında buna esaslanmak pek mühim edi. Ve bugün de bu fırsat faydalanılmazsa o Ukrayna'ya karşı çalışıp başlayacak. İsveçre Rusya'dan acele surette onun topraklarında casusluk hareketlerini toxtatmağa talep etti. Bunun hakkında İsveçre Dış İşlerinin Federal Departamentinin beyanatında bildirildi. Haber etti Reuters. Yıl başından memleketinin Dış İşler Nazirligi Rusya elçisini İsveçre teşkilatına karşı şubeli hareketleri sebebinden 3 kere çağırtkan edi. Şu cümleden Britanya'da ve Suriye'deki himiyevi hücumlarını takip etken himiyevi ve biyologik silahını tetkik etken ve novichok gibi sınır modellerine sınagan ameliyathanege karşı hareketler. Geçen hafta Avrupa gazetleri barde Gaga'da casuslukta şüpheli olgan 2 Rusya vatandaşı yakalanılganı hakkında yazdı. Onların malumatına göre tutulganlarda ameliyathanenin kompüter ağlarını bozup açmak için aletleri var idi. Mankhut tayfunu akıbetleri Filipinler şimalindeki Itagon şehrinde kumura jağında amarma neticesinde 33 dağ maden işçisi elak oldu. 29'u belirsiz gayip oldu. Bunun Sinhua agentliği yerli hakimiyetke atıf etip haber etti ve Filipinler'in tabiat afetlerine karşı kureshken agentliğinde tayfun sebebinde 80 yer yılışması olup geçkeni hakkında aytalar. Kurtarıcı ve kıdıruf ameliyatlar devam etmekte. Bu ameliyatta silahlı kuvvetler de iştirak etmekte. Umut etem ki onlar sağ ve tapılırlar. Eğer ölgen olsalar, en olmağında cesetlerini defin etmek için alıp olurmuz. Mankhut tayfunu Filipinler'de Cuma gecesi oldu. Sebepleri su taşkını ve yer yılışması oldu. Geçenleri 64 elak olganları hakkında haber etilgen edi. 105'i sığınaklarda yerleşi. Sonki gün fırtına Gongkong'a ve Kıtay Cenubundaki Guangdong eyaletine de barıp yetti. Gongkong'ның haber vasıtaları bildirgenine göre tabiat afeti sebebinde 2 adam melak oldu. 362 yaralandı. Yel tezligi saniyede 45 metrge yetti. Bazı yerlerde su seviyesi 3,5 metrge ko'tarildi. Gongkong'ның observatoriyasında Mankhut tayfunu şehirde 1979 senesinden en şiddetli tabiat afeti olganını bildireler. Sinoptiklerinin bildirgenine göre bu günlerde tayfun Yunnan eyaletinde de barıp yetecek. Ukrayna şimalindeki vaziyetnin çözülüvünde aytışuvlar yekene doğru yoldur. Bunu NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg Axios media portalına bergen intervyusunda
білдірді. Қайдетті ке Бірлешкен Девлетлер Украинаға қошыма мади ярдым көстермеге қарар алды. Ама бағлашым сияси чазымны қыдыровына ве Минск анлашмаларының ярыне кетірілевіне қол тута. Хатырлатмақ истейім ке Байденның 2018 мұдафа бюджетінде Украинаның мұдафа асасына $350 миллион ярдым айырылуы көзде тұтыла. Шу жүмледе олум силалар түрлерінің берілуі, келечек сене Вашингтон Украина телекөсізлігі үшін $250 миллион айырылуыны әсіп қалды. Эфиопия ве Эритрея давалы сынырлар себебінден 20 ел девам еткен женктен сон барышық анлашмасыны имзаладылар. Анлашманы девлет башлары Сауд Арабистанда ве Сауд қыралының васталығынен тезділер. Анлашмада женг битувы, тиджарет, иқтисат ве дипломатик алақаларының янартыву ниетлері ве бөлгеде барышық ве стабилик узеранды чалышу вақында денілі. Эфиопия ве Эритрея сынырында женг 1998 сенесі башланған еді. Түрлі малыматларға көре бұл женгте 80-ден 100.000-ге қадар адам әлек олды. Бірлешкен Миллетлер Тәшкілетінде бұл анлашмаға тарихи деділер. Эритрея ве Эфиопия башлары арасында барышық аңлашманын имзалануы керчектенде тарихи вақиядыр. Бұл чатышма 10 ел девам етті. Ве дүнияда мұйым бір ер ала. Чүнки эпіміз пек яқшы көреміз ки чатышмалар сайысы эп артмақта. Ана ясада Украинаның Авропа ве Авропа Атлантик енелешінің пекетілігі. Кележек авта девамында Украина халық депутатлары әсас қанунға керекледіні шөвлерінің кресетілігінен оғыраша жақлар. Бұны парламент спикері Андрей Паруби білдірді. Фракциялар еле кечірілген меслиятлашмаларының нәтижелеріне көре чоқлық бұқ тәкілівке қол тұтты. Закріплення в Конституції дає незворотність. Ана ясадаки пекетелюв Украин тыш саясеты янелешнын хайтырылмазлығыны ве темеллегіні кефеледеті. Оның үшін бұл суалны бұл автода эсас деп саям. Қаве өзерінде ресім Львив вилетінде латте-ар чемпионаты олып кечті. Усталықта Украинаның чешы черлерінден 17 іштіракчы ярышты. Ресімні яратмақ үшін олар көпіртілген сұтны эспрессо içine қызайды. Тәфсилатлыжы левхамызда. Орест фестивальға Ивано-Франкийск вилетінден келді. 3 жылдан зиеде о қаве санатынен оғыраша. Ярышта екінші ерні әлде етті. Ама рухтан тушмей ве арзу етілген ғалибені келечек сене қазанмақ ниет ете. Бұл сене мені финалға яқынлаштырған ресім кечкен сене ютқызған ресім умеді. Оның үшін пек қуванам. Қавесіз яшап оламайым. Егер күн девамында капучино яда эспрессо ішмесем, күн мувафақиетсіз демек мүлкін. Александрда қавесіз яшап оламай. Мектебні бетіреген сон о қавеханеде чалышмаға башлады. О вақыттан 12 ел кешті. Бүгінде о латте-арт ярышындаки 2 дефа Украина чемпионыдыр. Да дүния ярышмаларына қатнай. Бұл ярышмада есе акимлерден бірідір. Александр ялныз ярышма қайделеріні дегілде, амма латте санатының тарихыны де біле. Дэвид Шомер кібі белі бір адам бар. О қаве шахсиетідір. Италияда олғанда Италиян бариста капучино азырлағанда içine суд ақызып ұстыне юрекке беңізеген бір ресім япқаныны көрген еді. Бұл да 1989 сенесі еді. Сиэтлге қайтып, оз қавеханесінде бұны текрарлап башлады. 91 сенесі есе досты мұсафырлікке келіп, пытачықларнен ресім көстерді. Сон бұны да ресімлерінде құланып башлады. Бұндан соң юрек ве пытачық латте санатының эсас ресімлері олды. Львивде кечкен чемпионатта иштиракчылар жерепнің ташлағанына көре учер ресім япты. Мен 2 қанатлы құш ләле ве ләле осындайкі ақ құш ресімлеріні яптым. Көпік кейфиеті бейаз ве қаве ренклі түслер арасындаки контрастлық ве филджанларда ресімнің ұйығын ерлешуі бағаланды. Акимлер азырсыңыз? 1, 2, 3. Ғалебені Херсон вилетінден Роман Чудной қазанды. Да, бір кере латте санатының ғалебіні тәбриклейміз.
3 ел эвел о ilk sefer kavede yürek resimini yapkan edi. O vakittan kave ve onun bağlı olgan her şey ona has olganını anladı. Tesuratlar pek çok, her şey güzel, men pek memnunum. Benim için Lviv Ukrayna'nın kave paytahtıdır. Men Lvivni deli gibi sevem. Bütün galiplerimni ikinci yer, bugün ise birinci, men aynı bu şehirde elde ettim. Bu çempionat 12. Lviv kavesi festivalinin çerçevesinde olup geçti. Урметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымыз еді. Дадачы хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.